Nyo long yang pedamai. Abang bujik ke saksi. Nyo punya urung nyo awak nyo mandung ci abangnya. Nyo mandung moya. Nyo tekedi so yang mayang, so yang mulha, so yang mekun-kun, so yang membungeh-bungeh. Abang pingat tiga run, menyahanai peti abang pingat pegah belu. Ka, salam. Baik beti puasa. Ronan puasa. Kalau tua memang kau beti. Nyo kau beti, nyo kan puasa lep. Kana ka puasa? Long ibu agaknya long kalau belajar di farm no. Hmm. Tua long bukan kau beti long beti tu. Bak long dengan Kang kung kumala bono na situa ke paju timpan. Olian tilung tayang. Ana jadi aku paju li bianya ka ku puasa lep. Dewa kana ka puasa re. Long bukan agaknya kau beti bak long belajar di farm long tua long. Home ke hana urusan. Nyo ino, tren ino, ya tungi semayang sunat 20 rakaat tepo. Nana Long. sama lah, drone puasa. Long tua puasa. Ne puasa na kedua ni. Berarti nyo kan puasa lo. Nyo puasa ni tua dekat tu ni semayang. Me tua tiga truk. Ni semayang. Nyo semayang. Padum ke na tua ni orang. Timpan tiga tua. Ka. Olinya kuih lapis bunuh tiga. Inan. Olinya patua ni lah. Ini ukuran tua ni pajubu. Nah tama. Nah tama. Ada kita gue kan. Iro ke kata gue pun tua ke tip. Anak-anaknya bukan kabati lun pajubu. Nya pajang kamu dalam doa ke? Hali, maaf. Kena dah. Kena ke gede. Nyo ba urung drone nulung putak si. Nyo urung drone mandu minyo dia ha sepon. Nabiya purno bunge. Nabiya purno begim. Nya tekedi tamu bunge nyan nagot dalam kata bet. Hana, urang hana pumaah gop nyan nagalak ke Allah Taala. Teh nagalak. Nyo kunuknya mino so yang hanti maah. Yang hanti maah yang berarti udah hana galak oleh Allah. Tayak galak le kita nyo ku udah hana galak Allahnya Allah Taala hana galak ke nyo. Ka. Masalah wud. Abang, pupun salah wud. Nyo abang tak si cipu mak jarau. Mak jarau tunggu buluh, mak jarau tunggu kumala. Cipu mak jarau. Kau salah benar nyo hana pegah li. Nyo kalih damai ke? Kana puma. Ka, lillahi taala. Nana pada caharian. Cipuga pegah. Kara terus batai mana? Kan, nana pemaah ka? Nyong ku buluh ka ke pemaah. Hega trik hana ke pemaah li dailu hana ku pedamai li. Masing-masing peglah ke ro kiamat. Idron nana kan ke mana? Ya nak Quran je. Jadi tungku buluh ino kan tinla ke maah ba tengku kumala. Ya dosa tu hanya ada maah. Hanya lagi ada yang punya but. Iya bu. Bukan dulu ya. Mantan nampak tak? Mantan. Man lihat dua nama benar yang nak dua ni lamnya. Yang mai dua ni lagi kerja buka. Pakai ngam kubuluh kan? Ibu kan? Ibu apa itu? Ibu kan mana? Ibu kan? Ya, pula nang aturan tu. Tungku yo nang tem dala ya ji. Tungku yo ro kan dala ya ji. Nyo nangon tang doa dengan ibu lu. Kana mengon li. Nak dah pindah balik ah. Ka bere, hendak dah pindah. Jadi tunggu kumanda, nyo biar pegah. Di dalam dayahnya kadang-kadang hana tathe kaji kedawa. Urung drone nak mendawa-dawa. Sebab dia nak mendawa urung drone nyan susah long nguna. Nyo drone kaman dan puasa ke? Ibu lu naik puasa.
Home. Teatru lihat semayang tha bandua du biar hơi menyai laki ahli buluh ini puma. Man dia dendam deh. Jeut. Hukum tak dendam ke kau dengan Allah Taala. Dosa ke? Mai dron jeut dah sah. Baik ke? Yang ke dron pala ni long pala aku thì quan pala aku loi ya hidup dron. Iji punya tak hidup dia pala itu sama-sama pala. Nyo terlepas le tapi nah le sapa masalah bak pala. Na urang le kemaah, tanyo handa pemaah, itu syah. Desya ke? Mai drone nak buat desya. Han ke? Ha? Cita oleh. Han ke? Ira nak buat no ke? Bu malim ke? Manya malim itanyo ngat bu bagah tak pemaah kau. Beda perempuan you. Kadai-kadai ngonyan pi tengah hujan ni. Padahal tengok ngon ni. Entah dekat dia bungai-bungai tengah kah nak mangalek. Nyok ku hoi buluh untuk ku laki maah, nak maah ba? Ba? Nak tak boleh. Kau mana je nak kun? Nyok aku maah buluh tapi bek le tengah ngah. Kira mana nak kun? Munyo tengah lam nak pegah balong ku cukoi. Nyam nak? Nyam. Kau beri. Cakap baik. So? Ibu lu, ibu kot. Memang duk daka ibu lu ya. Ilahnya ada buat ini. Kau beri. Tak ada biar tidak. Long di kedua. Apa baik. Yang lu ia buka kosan. Ba? Buat sama yang ni. Nyo berah hitam. Aku bahin oleh. Beli nak bawa bilik hidup le dewan guru bawa kaya we. Yang sama yang lain oleh sama yang jak kena. Ba? Nek bunga-bunga le. Nek tak bunga-bunga yang trip haji dulu. Dak sama yang le, Bu. Yang mahkamah. Lebih pak engkau mahkamah aku biduri. Yang hai mati jangan baru lagi. Ini tidak lawala in laju dah. Bro, korangnya tu pon ni. Anak ron. Drone eh? Anak lo. Wate di kampung orangnya nurung drone na pegah balong, lo ngabia nya balik le raya bersapat ngam bilik tunggu bulu. Ya. Ya, nak yo kubah bilik sabo bersapat ngam bilik ku bulu ke. Abang, kena ke abang jat ya? Nyo abang tak thi jak kena. Abang jak kena. Nyo peh lantik ketua orang. Nyo ronyo drone urung drone nyo kena ngiang mendum. Nyo ronyo bejut ke pelajaran. Duk dia ni. Nyo ronyo bejut ke pelajaran, menyamurutan, nyo mandua gadah. So yang melha peraturan hidayahnya lih long cukup ini hidayah long kubah ikan dublisi. Sebab biasa urang melha lang kampung idrop so tukang drop. Lisi. Maka akal long kirim bukan dublisi. Drone nan ku buluh bejit le tukang kasau. Nyo uronyo kena le. Be? Nyo ke urungnya long begah mandu. Nyo kan ku buluh mendak. Sama, nyawa dra ke mandu manak lo. Nyo tinggal pre longhoi limang draw kena nateh balenya untuk luyu baca Quran, luyu baca kitab, menyahanjit ate kuyu lang minitnya cok tah ya wow gempong. Be pabih penglongnya. Nang kerja hana wate mayang-ayang. Berangkat hawa pukeuh nyo mandum. Hana lebih-lebih kurang ngino sama mandum manak lo. Maya perle lung bugalak lung kurung dron butuh mati. Nyontuk long teh tiga tepo. Wajib pidato putra yang neteh biya buat Quran. Olehnya ceramah baca kitab. Nyainan de balayan. Kadang tin malam ko hoy. Man thaw na hoy de malam biya. Kudu thaw ko ko lo. Nya urang tak be kudu rim do. Manya batat ne hanane beut langsung lu lapor kampung bak grup wali murid. Dayahnya hana mayang-mayang. Letat wate tanya. Yang kata pabih kampung, truk kena dayah beli tak buah-buah hotel.
Nak dengar mandu? Nyo long yang perdamai. Abang bujib ke saksi. Nyo punya urung nyo awak nyo mandu ci abangnya. Nyo mandu moyo. Nyo tekedi so yang mayang, so yang mulha, so yang mekun-kun, so yang membungeh-bungeh. Abang peingat tiga run, menyahanai patih abang peingat pegah balu. Ka, salam. Baik betul puasa. Dronan puasa. Kalau tua memang kau betul. Ya, kau betul. Nyo kan puasa lep. Kan nak puasa? Long ibu agaknya long kalau berjadi faham no. Hmm. Tua long bukan kau betul long betul tu. Bak long apa? Kan kong kumala buno na situa ke paju timpan. Olian tilung tayang. Ana jadi aku paju holi biarnya aku puasa lep. Dewa kah nak puasa re? Long bukan agaknya kau betul bak long berjadi faham apa long tua long. Home ke hana urusan. Nyo ino, tren ino, ya tungi semayang sunat 20 rakaat tepo. Nan dengar? Long. Sama lah. Dronan puasa. Long tua puasa. Ni puasa na kedua ni. Berarti nyo kan puasa lep. Nyo puasa ni tua dekat tu ni semayang. Mi tua tiga truk. Ni semayang. Ni semayang. Padum ke na tua ni orang. Timpan tiga tua. Ka. Olian kuih lapis bunuh tiga. Inan. Olian patua ni lah. Ini ukuran tua ni pajubu. Nah tamah. Nah tamah. Ata kita gue kan. Iro ke kata gue bu tua ketit. Anak-anaknya bukan kau betul long pajubu. Nya pajang kamu dalam doa ke? Hali, maaf. Kena dah. Kena ke gede. Nyo ba urung drone lulung putak si. Nyo urung drone mandu minyo dia ha puan. Nabiya purno bunge. Nabiya purno begi. Nya tekedi tamu bunge nyan nagot dalam kata bet. Hana, urang hana pumaah gop nyan nagalak ga Allah dan lah. Teh nagalak. Nyo kunuknya minot so yang hanti maah. Yang hanti maah yang berarti udah hana galak oleh Allah. Tayak galak le kita nyo ku udah hana galak Allah nya Allah Taala hana galak ge nyo. Ka. Masalah wud. Abang, pupun salah wud. Nyo abang tak ti cipu mak jaro. Mak jaro tunggu buluh, mak jaro tunggu kumala. Cipu mak jaro. Kau salah beno nyo hana pegah le. Nyo kalih damai ke? Kana puma. Ka, lillahi taala. Nana pada cahaya. Cipuga. Kara terus ada mana? Kan, nana pemaah kah? Nyong ku buluh ka ke pemaah. Hega trik hana ke pemaah li dailu hana ku pada meli. Masing-masing peglah kedro ro kiamat. Idro nana khun ke kanya mana? Hana, gak nyantok. Drone ku buluh, nyong lu tak laporan kai drone kacau lah ba. Ne cupit ne pukun ne pudu ne nya bak gaki gop. Na ilung ku dengar laporan kai be mendawang lu. Ne thila aja krung tunggu kumala. Astaghfirullahalazim yang fitnah. Fitnah lewatnya. Berarti nyo hanali ata yang menam-menam. Lagi mak. Ku kumala ne pemaah lung bu pegak. Kumala ne pemaah lung. Dunia akhirat. Idron seud ku kumala kalung pemaah dunia akhirat. Hai, jiat dendam deh. Nanti. Cile. Nyo dua kadi abang cimu awal le kunuk yang nasara dua ka. Ya. Amano hai? Lagi kiba apa? Amte. Ya, mana. Ci. Ngat na persahabatan. Ka bere. Ka. Kena pula jera. Nya perdamaian. Sama dua ni. Ya mana? Sama dua ni. Ka. Nyo denda ke awak mulha tikre ijakrung jak dua. Nyo so yang mendawa-dawa mulai uronyo peraturan hidayahnya. So yang mulha mutu tekedi dengar le. So yang mulha hidayahnya.
Monya tungku buluh gemelah ngan nunggu kumala. Thawa pu phon long hana ple depe. Man putra denda liah cuko o long cok ija kerung thikre. Lop tungku buluh kena la ija kerung, lop tungku kumala. Thikre ija kerung dua aja leuro le malap. Nah kan? Nyo mandum thama. Ka bere. Kaji amano. Oh baik lebe udruk. Nyompat na sedekah daripada hamba Allah yang neblo bola ke gedanyo 2 boh. Nyo sedekah gop. Jaga begot, mendoa ke urang belo pemudah rezeki ke beri Allah. Nyo bola rame-rame. Nah dengar? Bolanya bola rame-rame, men thi a thapo be me pagi-pagi. Liah main bola puau kan tu. Ka bere. Entre yang mana? Entre dama. Entre yang mana? Entre mah. Ka, entre mah.